Hello, very good evening. I am Puna Bunkurumjari. I am doing Impact News. Ki Manung ki tharamni Manung I am Puna Bunkurumjari. Maruina Tara Taruk se Kanglup ani Marakta Chatharakpa Adumayam Achobo communal ethnic classes Amukagni Maseda Koi Manipur government Tamari central government na Ngasi Fawada Kari Karamba solution Pothokna Honabada Manipur government na central government Kari Thogang local Gavasi Manipur Pradamiamna Hangbadanatana Masi Tongan Koigi Labor Manipugi scholars and speakers and Tongan music number times Nainaga Lakusi Tata Taruxini Hasik Nainaga Labasi Aduna Manipur gi amadi center gi zik oiba Erang se makhoi gi role se karino haiba wafum sini aduga Manipur government ki magi gi su Erang se loisana ba yam kanna hona ri haiba gi wafum no chingmadi yam ka hena toina thambu gi wafum leiri even central government ki leader oiba India gi prime minister home minister na su Manipur gi Erang gi damakta makhoi thawai akjang yauna Erang se loisana ba damakta yam akan mong no hona ri haiba gi wafum no chingma thamba leiri adubu leibak miyam na prajana hojik phawbi oinadi Erang se tha taruk chadhalakba Tara Taruk Chathalakpa, Sinamaram Erga, Manipur government Tamati Center, Erang se Loisana Wanabada, Taudang se, Low the Bugi, Wafum Duni has Levak Miam Nayam, Toina Tamamoche, Adana Maruina Manipur chief minister had a Hajik Tamayu Wafum say, Manipurgi Hajiko, Erang se, Kana one of the Adum, but Tokpa Lanam Kani, Manipur, Tugaina Hona could have Wafum Lagre, Adana Manipur Tugaina, whatever I have say, Manipur Tugaina Mui Kanglu, Karam Kale, have any Masim Manipur chief minister Tamro from me, Manipur chief minister, open in a Manipur Tugaina. Adum Mui sing Kangup sing later Habitaragadi, central government Kaidori have often seen Aduna, Hosik, Manipuri or Erang say, Center Tawin Tola Brat Tawina, Lushendana Mukta Makoy, Panam Pangri Habikita, Hosik, Erang say, Makas Talabra have often seen Aduna Maruina say, Equina Tamzari topic say, Center Erang. Loisillaroidra. Aduna ngasi topic samari le hek thangnal lengsan biro oda Gitajen Haobijam Dr. Haobijam Gitajen political analyst. Oda Gitajen a very good evening taram nokjari. Adugo may thangna oda Dhanabir Laishram ni social scientist oda Dhanabir taram nokjage and last but not least akoi oda Ningthoukhongjam Satyajit bureau chief UNI. Oda Satyajit a very good evening to all the guests. Aduna appreciating to all the guests. An visharuk si ai oda Dhanabir na khwairegi khoi senior citizen na moina zulai bile oda Dhanabir da hojage oda maruina ai pakhang ni ko maruina khoi ni yengwe abso oda khoi gi lan gi waroi sin se loishana bo honar pada matam sum thengdar pase Manipur da misi mina mihan pun hengal ngawgi maram am helabra haibo ofum swai wai je hoje zakari ofum thabya prem si seng haina bam phai ko khoi lothok lochin tor ngang na zikra analysis to da kya nuai de haita Hoi, Kanubudi, India Prime Minister Budi, Ukraine, Russia, Land Leb Navoko, Adigi, Israel, Hamas, Kigazileb, the Sati, Pro, Navagam, Honorico, Akoigi, Tonto Vidre, and Miamna, Yamkana Haibazima, Yanhana, Itamzage, Duga. Anisubada, Prem, Lanzi, Lepanda, Lepanda, Bagimatang, Sida, Satariba Lanzi. Kara Kangbam Chagiko. The Mayamgi Spiaquina Zuta was speculation the Sibamiam Lakraga Karimbo told them to me in a lake. Masina Hiresi, Kamna River Kukiga, Mategi, Kamna is in there, Tampaki Lalo, Mayam Yorga Kapna Rare, Adana Masidi Timuranu, Tado or Kapna Law, seeing a cane in a lower male. Okay. Number one. Kay noida natragadi nana thingbe are lakhriba siwa myam tu bi lebi maram kasuli tekeno adagi hojik sina mu adumaina toraga sum magi as a national gi internal security gi yengaga India nam si phai na sum chatha halambadagi ko hojina mu ke dorage da India nam pakhlai sina da underground sina masing yam bangai recruit sum tograbra highway chingna bam laktana Lands in Lefaning Posular Muziaba. Okay. Aduga Manipur Karigi Prazaga Awana Yanga Land Lefaning Wadi Hosibo the Aquina analysis over the Pangze de Haitare. Another analysis of the Manipur land Tauposida Center Karikana from Havigi Adumbakari any view level. Center Kanaba was a counter insurgency measures. Okay. Internal security has it. Sadu Yamaruina. Lepamagi national quite national interest. The number one is the national security and internal security in Anisu the geopolitics, geography, demography, economy, home pulaga sema potsida, magi international politics ta, sigida, akwegi lamzigi,
कानब कानदब करम कम्युनिटी दा यावरगा कानब कानदब गायना येंगबो पोछिना तोंगानम थमगा जम सांगरनी को आइदि national interest pura yengaga leba pot amaneba abuda hojik now the question is lan lepaji indiana tawgadra tawroidra habadudi indiana lephan ge di yam lai gre moina tawbuni na ko proxy war ga haire jeta haya ponte keno proxy war of india ga haire se proxy war haisi ai gi mohna kana gom lan sona laga aina mai metro petron ko moise ko mai ka non darka leba paisa nungsa khulai nunglai maru marang kari ke darka leba shelter karke paisa piwa si proxy war ka widna adu gi petrol na leise adu tha tratu leba da khoi kari kari no jile unarak ba pot amani dana hajena ba nate ba thina ma wai gre ngasi gi topic sida sagi lanji lefan bai sida lanji ju prem ani ne khoi no yeng doi se ba visible oi ba pot ama physically lan tonori ji unvisible oi ma haibadi tangible and intangible ka kai gi noida akhoi masin no make up na ba tok padu di lan tu e na khoi na low bi ai ma du he u ba min u ba physically fighting to no potu tu e na haibi wa ne ba adu na te ba manung da yam chaw lan ma le si ko khwai da ge khoi na section ga da ba ina sa unvisible hai se akhoi gi manipur da ji yam na chaw lan ma tholai ji number 1 the marginalization crisis haibadi economic crisis economic crisis sima ko ada ani subada social crisis I explain to jacket te na ahum subada na legitimatization crisis ahum ji ji akhoi gi mi myang gi makok to lo yaw le ba si jam chok la ni lan si de sathi ja ni haidi economic crisis hai ji oda di social crisis ki marak turai wa phum dalang joge maroi na khoi ni yeng ya ba na ki lan tha taru ki sigi between this period have that sei da khoi ki manipur ki valley ki manung da leiba khoi ge twan ba khoi organization masem phau ba hojik se amaga yamna mawong khakta hojik se khoi na chatharak bujing je khoi program yam ur ko se oda sis gi masigi oirak pa ya ba masigi any kind of evidence adugi social crisis to ne ina thamu to je ko social crisis sida khoina yembu ya je kyamu rooted oi rage de ko akhoi gi matam amada khoina thaina ngang mangam badu kanam tan waruram de badu ngasi wa mane ta waru ba ya ba community marak to su adu na ngang ba ju ngang ba bo chin men bagi film da ne hoji le ri je ko adagi di atopa man amu kayam yamna akhoi gi unrest sejina sang adi akhoi angang da su natraga mi akhoi da su awaba yam sanga kana ko depression na ba dumaina akhoi masen je khoidok song ba ade wangang na ba de thinoi ngang na ba ade yum da ba amaga hangat na khumnabi ade di community marak ta su amana hek ta bu community amana heta lana lobi negative thinking je si hekta si pagana paile amne community marak ta su ko ada society ma de khunai ma de adugu moi wakhal mong du leibadi nuai tra even si social leise ke am solake da political leaders me am jin ngang ba khori ba assembly da ngang jin se loina bak se crisis se masina pi ba manifestation ne ba akoi gi leaders in ngang da ba na ta ba adai khana nei na ba da ngang da ba na ta ba hekta mong amoina sum khoi na ta da nuai ta ba tholai se community in between the community among the communities even akoi gi within the akoi gi Maitai Marak to dum si thoi ji khwaidagi psychologically am chawba problem amane ba adu leipa amagi ahong ba phaba phataba jidi psychological factors is very important sigi akhoi marak ta leinari ba sigi awai akhum tawna da to ba lan ji part amane ba adu amana sai ga ina marginalization crisis hai je economy ji ko tukan pham ngamdre thau hang ngamdre adu tawdre da kathen ka bi ngai bara na hena kano mangje bara pungam drega na toktra khotra market si chapsal leiji asomne ju market chapsal le somne ju kaithen chapsal le adu kaithen is kaim leitre economy ji ma sabnas yum loina bak sirji wa de habam tu yaudre ko adugi sigi yam choba crisis samaju leidana adagi di saina legitimization haije legitimization haije te monate ba legitimate tawraba sina officer ni sina mantri ni sina aduni adane na legitimate toraba khoi pham pai ba khot pa permanent political executive myam je miyam na thaja am ta leitreba now trust deficit se akhoi maraki social fabric sida trust haba posima pumang mang reba si loina mak si recovery tor ka doina khoi na compensation haba je
yung kay sa legi da saba lam piba hanjan ba khochen ba sina short term gi pot ne ba aduga aduna ta ba sagi miyam gi psycho keno sida psychology keno sida trauma lairaga akhoi loina ba ki mong cha da ba gi si compensate tor ka da ba economy gi oiro ama oiro sida India na tau ge hadi na na tau yare economic booster yam chaung tau dradi loan singmangam da na entrepreneur myam khut thadok pa ale small scale industries myam khut le pasi hoji yam chauna thengnari ba pot amane ba aduna India na the central government na hoji tau widoi si thengnari ba khoi nei uzari ba lan ji ju lephan biro si lepningai yam chance wange aduga ani subada masagi aina thamjari ba crisis myam je sigi demakta di amu economic gi wagera social gi wagera adagi hojiki legitimatization gi wagera si crisis myam jing jigi di yam paktak na khoi gi kari haitare motivation awareness adagi di masi hiram jida yam myam jing jida amu akhoi trust building ama darkar oire ko aduga society ki social fabric sida hojiki pot myam ji hani ge dumaina sengat pada kanagum ba hian singai do it is more than 20 years in a sangba guys is lanjao whenever aduna India ne yeng matam da prem ko darka wari au bulandune udaba lansine ani ji phanaba khwaidi maru wari loina maksi phanana bagi backbone di economy prosperity sine okay aduna masi hoji phawada di central government dagi dekhoi animaki di na sage au baju egera udaba baju egera sigi damakta matik sawa step amta logde tauri togani adagi yengsili pau phongnari moi myam thoi yam yobiri habduna mani haina thatra mari sura baje thatra ga torni oda anyway da yam thank you so much maru oi de khoi gi lai ba irang si matam kram na kamai torga lotion gi da gi haiba gi masi khana da gi mami duni anyway oda sai da je oda sai da khoi manipur gi hik lai ba law and order situation se it's totally collapse haven he oi ba film se lan se lotion da bajin ta ku di manipur law and order late fe hajik mapani gi jangal lai central forces more than 60 70 havlun gi hajik central forces me amdina nga ka da law and order so masi center da gi kari karam makhal gi yathang pir ga lakno mahoi kari mom ta ta dre hajik se manipur gi da khoi phangja da ba khoi hinjang na pi cha hinjang loi cha thoga han gi do ren hajik manipur da ot pa yaw nei ga so how do you see the political strategy khoi indirect political strategy ji kamai we hajik oi lan chi ka mari le na the basic idea of the crisis is that ammonia and the socio-political economic issue. Prem Pebam major issue port ahung katang salana thambaya but ihan ham the arms. Handaki Erang says the arms have quite maru kulai sigi kamana control tawni Kurang ji kamana handahani habiki security measures masi government of India government of Manipur lokha kadabani aduga hauji about Manipur police adigi atopa IRB kagi combined torga 30,000 plus adum phajana my commander my makha lei aduga akhoi Manipur da lieutenant sorry major general ani phami aduga akhoi GD sisu major general amna command torga to aduna highly concentrated area ne ba khoi yam militarized zone en haibisu yai aduna security measures da khoi locally bise ihan ham da khoi pen de ado pen da badana tana haiba wali heba issue ma khoi na aduga mayam na su khoi mi lai lai ne phajana sina da base masuna arms ki issue se security measures se masi khar lubra haina sigi measures sigi matang da anma lai amana measures sigi matang da amana akhoi chinglom da toibo operate to basis da mayam haina ba unlimited supply am lai na haibiri ba ani aduga unlimited supply is number 2 the unlimited supply to sophisticated weapons yong yausal lagba sophisticated weapons yong yausal badana akwisen manung da leraga mapan da laibasina external force ama hadi Myanmar ga thangna bina Myanmar dai chu changak pa yaba aduna angle mayam dagi support laiba angle mayam dagi moide assistance laiba financial khang dei mayam laiba amaga aduga manung da laiba kangu khoi gi goha gi manung da laiba sina moin aham bada hork padadi mayam na thang kai gi to tok bani aduga kuchu khulai lau ba kholu ba se mayam na seng na haibai wani kuchu khulai lau ba se da mayam na asum da basis am pi ba wani adubu masigi thi tangkhai ami hena
गोमिना लॉक्शन खरबनी अदुगा खुलाई सिगी ख्वाइ मरु एमना खुलाई लेरगा मरु लेतबा यादे अदुबु अखोगी अखोई साइड लेरिबा तमदा लेरिबा अखोगी चिनाउ ngaइबा खोलेगी सिदी खुलाई सु लेत्रे अदुगा एमुनेशन सु लेते अदुना चिंगदा लेरिबा सिगी मेजर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अमा तोबा दरकार ओइ अदुना मेजर्स अमा ओइरे अनि सुबदा अखोगी फाइनेंशियल सपोर्ट से अखोई ngसागी हाइबा खुचु खुलाई अदगी नोमै मरु मयाम से लेबगी पैसा चंगेब पैसा चंगबसे मसिगी से कदाइदगी लाइनो हाइबदा मसिगी से अखोगी मयामना यामना हाइ अखोगी एनी ऑर्गेनाइजेशन अमगी माई बैकबोन थुगागी हादि मागी फंडिंग पैटर्न से थुगायु हाइब अदुना अतोपा अखोगी ग्लोबल कादो सिंगदा लाको तम हजिक रशिया गा उक्रेन गा तोम तम से मयाम तौरिसे रशिया से ओलंपिक से होंदगुंबा अदगी मागी फन अदगी मागी कनो मयाम से कथतपगुंबा फंडिंग मैम कथप सुमाइना सुगुंबगी प्रोसेस से मसिगी से अखोगी अखोगी सस्पेंशन ऑपरेशन दे लाई जुहाई लेते जुहाई याम बेक निको अदुम लेसु लेके मुक अखोगी सेंटर की रिव्यू तौरबगी अदुम थोल खरे हजिक माने मोय लेरिबने मोय नत्रा अदु मखोइदा लेरिबा आर्म्स मोइदा नतना अतोपा सिंगसिना अखोगी लेननबा अखोगी पैसा फंडिंग से याम चावा पैसा फंडिंग से मसिगी से अखोगी थिगप मतमदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर लेरी एनआई लेरी मखोइना थिगलगा हाइफेटंग मी खरदंग चापलांग लेप याबनी है इशू अनिम लेरेब अहुम सुबदा लास्ट इशू से कइनो हाय कांदा गसे अखोई तामुना थमखिबदा मोटिवेशन हाइबदो मोटिवेशन अदिकी करिगुम बाइना तौगे आइना खदगी हाइब तारबदी करिगुम मी फाइट तौगे नतक आइगी थवाइ करके हाइब तारि मदुगी कोज अमा दरकार लैयेब हाइदि मी सिमा कन्विन्स तौबा मसे कन्विन्स तौबसे थाइना यामना हाइनाबदा अखोइगी एलिटीगी बेरापन मोय प्रभाकर सॉरी प्रभाकर नोइजे माग ngaktam phaminabase माई क्वालिटी से क्या लेगे मी से ngaktam phaminabase मी से सुसाइड तौरब ngambagi adu leyeb aduna akhoi se torpa kansida yam kanna motivate tawba haiba adugi propaganda ama false hope mayam ama separate administration pini adu phangni adigi achou ba kingdom Christian kingdom ama kaina false hope ki akhoi moi motivate tawriba masi kaino se masi ju thugai ba musu darkar oi pot ahum ne ba yam major basis ahum se masi thugai da ba sidagi tawbani aduna masi kamaina thugai da ge ha kana masi strategy semba ma change strategy se kana na sem don ha kana government of Manipur government of India ne government of Manipur mathanda ngam dis ne kai no ha mata external factor yaro di akhoi na CBI yadab ne NI kai involved tori external factor am yobagi external factor am yobane aduga plus akhoi se laibuk phaba hagada phattaba hagada akhoi se unfortunately hek Myanmar ga tainaru base message da Myanmar se China ga som ne aduga China gi Myanmar gi mathak ka China loi control tawkhre ari mogi military junta su hojik haisa bai duni Russia ga China ga na adum control tawi aduga Russia gi election Russia gi kanum tawi ha mata mo Erang to eba madun haibadi moina loi control tawi aduna China gi role kari no haibagi achongba dimension ma akhoi na ta haiba yadaba pot kharasu leiri ba si se adu masi mayam si ja akhoi na haina masi mayam laikan se da hojiki moina torbe experiment mayam se prem masi ja akhoi gi game am sanabada hek sanabada yor bi kanano ha kan akhoi Manipur da leiri ba akhoi sineba अखोई से फमी अखोई मैम से अखोई से प्लेग्राउंड मोइन चंगोल कांगजे येबगी बोल अखोई ओरमिना अखोइना कमाई डिफेंड तौगदगे हाइबदो मदुगी स्ट्रेटेजी म सेमबदो ओयेना हाइबेको अरुगा सिगी चेलेक्सिदा गसाई तामथुम दै यमतेना सेंटेंस अमतंग हापचनिंगबदा अखोइना कै थमगेदा मसिगी से सुम कुइना लेराबा सोना थाता तुक लेबे लेगर हाइकादो मसिदा पोट मरी सोलेब अहमद अखोइगी यूथ से अखोइगी चाही हुमद्रा मरफु सुरबसेदी हाइसा बाहाइदुनी अदुम लेतरबनिको अदुबु चाही 0 दगिना कुनमंगा अरि कुनमंगा दैना निफु सिगी मरकी फेजे मसिगी से करिगुमा अखोइना करिगुमा मजे डिस्टर्ब तौरबा मेंटल फिजिकल मसि हेक डिस्टर्ब तौरु मतमदा अखोइगी नेक्स्ट generation 2-3 generation je masili manga bane samna harabada chahi tare khutapal lor matamda prem akhoi gi gambri sing na ningthau oige na ningthau lak matamda mi amta leiti haimne aduna akhoi na stabilize tor launch purang makan operation successful but patient died haido aduna madugi tanja dudi yaudana ba adugi strategy dudi akhoi na polo ground akhoi gi sagol kangjei do sagol bol akhoi oiromina akhoi madu defend tawba mechanism amadi prem akhoi CMC haibane ba masi semba sida akhoi na अखोई खितंग सीनियर सिटीजन सिंगसिना 0 to 20 20 to 40 से मखोई फ्यूचर से और मसी खितंग सेम चदुगा मसी अखोइना ओके सिगिम दांग द ओदा मरोइना हजिक लेब यूथ हजिक अखोई लान ngak न बने हाइना मणिपुर कन्नब होना बदा हजिक खुलाई पाइगी ब यूथ मरोइना ममिंग ओइना पलबदा आरामबाई टेंगोल की नहा सिंग हजिक कोई लेबाक मियाम अमदे अखोई मणिपुर की लेरिबा अखोई
amadi mapan gi miyo me am khak na ju yengjan magi wa phum me am khuk sulai even tongan tongan mu charge thangat wa phum sulai so lan se loisan dre lan se khoi gi atopa kamlup me am se gi ngak tu no na bada khoi khulai pai ba khoi gi naha me am khak hajik se develop to khale even manipur gi chief minister na bu hai ri hajik se manipur ke ngak na bu na bada khoi naha sing khulai pai kuni hai phum lai gare but how do you see the future hai naha sing me am ji akhoi gi lan ji attack nume ni kap na matam da ne kap na badi phai ba akhoi ji lan asongi ma ki mai thi dore ne makhoi na han gi jam lui retreat aina khwai gi maru ba po ne ba retreat to ba kan se massacre thoi se lan lor pa kan da lan lor kan da mi khwai gi serious massacre se chien ki ba ne ba aduna masigi retreat natragana solution se masi akhoi na kamai tawge dagi hakan good commander se masigi strategy loi seme masigi se akhoi na sa san dagi tami sa san dagi lambi chat matam na khwai kan basina mamang da leraga adagi akhoi pregnant oi bachile na mai thamaga khwai kan basina maningra thamba khare na senior siba ya basina ahan jina maningra thamba simai tawdana akhoi gi State number one solution makhoi je kamana thorak khigi habgi issue ma Manipur government amachu Manipur prajana sagar kadabne ba momentum am sagar pam change haibadi Erang thalpa matamda akhoi gi nomai pai ba kanguna akhoi ta kapak matamda akhoi kalam convenable laitra kanda kadai dinu laaga ngak tu ki matamdu da tholakhibani makhoi marakta mi phanam sikhrabani makhoi na akhoi je kangibani haibagi message ama momentum ama history ma sagar pado mudu akhoi na darkar oi aduga madugi sagali ba potche akhoi na ne yam strong will power ari ngai ta khoi tamon thambi ke da akhoi gi musicana tawne kan politician man taw dong ne ba politician man chine center da kamaina negotiate tawi makhoi siga kai gna haptam da retreat asiam lui ba masida chamui ba mayam chidi police ka khene police ni moi par ma punji su ba chahi humbu ya kai humbu si do police pai dori ne ba hojik changni sudi magi lam do attack tor pagi masanda defend taw na ba changsalu ba ne ba aduna makhoi sing taw ba sidi strategy ma changi akhoi na defend taw da bani aduga makhoi se kamai taw dana unsafe zone degi akhoi ne rescue tawraga safe zone amda tawi haibado aduga plus masida pot ani changi amna rehabilitation mogi mental se mogi nomai kapna rubni na normal life ta lagna ba ma number 2 da akhoi na political vision ama adi moi se amnesty pi ba ni am to hani ko amnesty pi ba adu amnesty pi raga kamaina life ta posilak sike haibado adun khong thangjen si tam yam na maru wahum sing ni adun maru ina ji khulai pai ga lei gi ba myoi sing sigi makhoi gi future makhoi gi lei gi dori ba oi hobu dori film je kari no masi akhoi manipur lengak na makhoi gi demok ta kari to ngam gi dori haibi wahum sine aduna akhoi manipur police tolop char ga lei ba myam thang na akhoi gi matham ju da lan sing hau da gi na ha myam khak voluntarily masi honorable tam thokla khare anyway thagat chari oda Satyajit oda Gitajen Manipur gi Erang si loisandre abcd tha tara taruk se nainar ga labani marak se Manipur gi lairiba khoi gi election me ada habidare maroina election me ada su Erang si election lorga loisalani election result haido madung da Erang si gi masigi waroisin maka purani ka aina Manipur gi khoi gi MLA sing na phungdo khare ji ruling MLA mayam khangna adu madugi mamiju loin sam khare aduna hoji ko rebi Erang si da Manipur gi chief minister na phungdo wa pham mai ko dog jage maroina Manipur gi CM na tham wa pham se Erang si hajik Manipur gi Erang si hajik laibak thugai da hona rak da Manipur gi Erang si tholopuni habani laibak thugai da mioi sing lai habani then laibak thugai da mioi sing si kanano khange kanano khangna ba da kari maram gi da kari action am da laudri ba si kamaina ui fai ha ha the prem koi masi effective in video mai project ko ngakno sari masi ko gi relation nation bili ba ko gi oza Dhanabir Laishram and oza ko gi Satyajit ne host stock ring ka ko sari oza prem masi koi ta sing na hajik si issue si masigi topic sidi da ngala ganda center na Erang Loisillaroidra na ha question ja hajik si ko na miyam na ji hangnari si Erang si loira bra question ne loira bra or loidri bra question na ne ko adana loira ga na loira ha ba gi declaration ma loidri ha ga loidri ha declaration ma government phim thu e ko asa ya ko hajani ngi na sa gi election ma mang da ngang na ki ba election gi leiri ma gi ba sidi election loira ma tung da la loisin gani ha na moina phone ha ba ngam iduna tak padi thuwe posak se khusiam gi lan ha ba jumadi kan ham eri ba du adu part amani ko adi lotion budi leiti ko adu ni nak sidi posak se adi election da si da ko na mu ku na yeng ba ya ba si kai gum ba le fadna BJP na MP ni si karam tara ga di la lotion bidri bra question amani ko question am chalo no khale haida haidi election gi oba propaganda election gi oba moi machine gi oba BJP adu thami wafam se kai mo BJP gi MP ani jina BJP gi mahoi gi oba mero ina karam dari lan lotion gani otherwise Congress da ka thok gi lan se loisalero hai gi wafam oidori adu adagi area adu ko na sa gi miyam na hangnari si Congress amadi BJP wal suna ta ba moi na hainari si Congress ki su ta sometimes vote campaign se matam da kai ko ko na vote kar ga di I will first in har ma to khong thang se
inmate kamu sing masa masa memang betul hai nama promotion PM mujuko challenging amni ko tolai thau se adagi asuro kan som ko tawre election da bulu ragadi lalo singene hai challenging muj piri ne ko acha area sida moi political ani gi ba game da khusiam gi la na thola bra ba question namne ba lai ana sidi represent ta sinai ta gadi part of political game da ta nam political minus on honna matam da khusiam gi la na ma thola hai ba simti am confirm ne ba but anyway madu ma khoi confirm tor matung da ha center na yengi meng si kai na ba ku yengum chang e ba ko sai Erang sih dang sagi mamang dengan bigi bagi respected members dengan bigi pada sagi yau poin miam tu ni ko poin miam jenis ni kan harus ikut moi na sagi honorable chief minister na yang clear yang picture masih thamengan hang sang express pun tu lebak kanan na bahon na pada tolak pe Erang ni masih yang mai sing tak masih lebak kanan na bahon na betam da tolak pe Erang ni hitar kadi lebak si tugai ni kami kerana lebak cuma di saya ada umur pura ya ko adu ko lebak tugai ni mi kanan na masih masih yang clear yang ham chang ya miam da adugu lebak thugai na hone mi sing je ngasi gi leiba state lenga nam tra center lenga na madu intervent to khut sin rim krai no kuch nam lai ni ko sai area mo gi oiba rajniti gi oiba sai gi phiung ghra thamakan da khoi hori ba naha jing oido manipur situation je sum irang akham badi masi abha khudam oiro oiba ko adu hasi dai films da center na la lochon bi gi hari second ngi wane prime minister na lepu have kudu lepu pora ni sidi lepak le ga lepak le have kupta mai to hum do action to ya po ni kai no adu tahun dana thami gi posok se masih man kari aron me izna lagi hai basing asi Manipur gi miam na question ne masih sai era yok shokta ga di uja prem kun haja ningi dana mayam sum hai ko sai da political dialector kan ta political solution la ka dom ni hai ba ko so ko na ai opinion na haja isna political dialector political solution je kamai la turi gi question me sai chaman na khar lai ba sai area si da ko gi Manipur gi lai ba ngam thong na tra ga na sai gi political leader khana hai ba so ta ri ba kamai na mamang da thoki ba kuki naga kuki paite gi Erang sahi tare sangi ne nipan sangi ne hai bo jago madu reference ro ngam yauri ba madu gi landu ga singi lanji khene yo adai gi landu ga singi lanji manhan be yaro maram da kuki ga naga ga kuki ga paite ga tongi landu di madu community ro thopa mai machingi ba crisis ne madu di hadak to rais posak sidi da singna sai area si mayam na udisi community ethnic crisis oina maitai amadi kuki gi makta thoba Erang su man re mayam na hajik dai issue je maitai na chusa bu khundari bu kuki sing je ntar sudah muda mulai dah kundari kuki sing jera tapi kampung itu tak kundari kuki sing jera mau ikut kundari kita tahu ubra ekonomi halu ubra mau lebih ada hal ubra sing kuki hang ini na dia nama saya area sih sama musuh ngam define ada pot nama ga wangang bi bang saya tongan ba loy nak kiwat nasi ko karena kamu keragi report ta politik kan hari ni ko kama hai gibo aku ini ngang isi ari ibu kuki itu nanti ko lebih ibu kuki itu nanti ko hai ujago anu buku kuki cang pada hai menin hai si sab politik kan hai ni ko kau ini hai jadi lebih ibu kuki itu hai nanti ko ari ibu anu bos kuki dah begini kuki size itu define to kan dah anu buat ari ibu beri saya kemai kari no bos masih kau cina hangun lagi harus crime tahu si kuki kenano ari ibu anu berah masih macam tu clear itu bio Chennai ni pun silakan dah ngasih atau Erang nama amat dah ngasih isu macam apa silakan dah kau no pusat kita apa Erang tu dah ini point itu etak senjau ke Hasil kuki anu bacang pemiui sing na hayu ni ko hasil malu ini thami wa pun se adu betar gadi hasil Manipur da separate administration tanah bukan nama tamda Manipur ki minister yau na MLA tara ni hasil involved tak selesai of course adu ni aktif point je gadi kuki ariba na sade ko hai lai mina kamu tu nate anu mun hai tar gadi hasil lebak thugai na sin mada yau riba state government ki ruling kono da ko ki government yau riba MLA nipan including minister ni yau tara sina muji kana no moi kuki anu taduri bro question je den mana hasil ko te political compromise hai melakan sida political compromise kana to no si question namne bo jago popi thari kamu sing to duri bra makuta illegal ame empire kana drug karba tor kana ngasi misam hali bonong ya khukrai ho pai kamu sing to duri bra si question namne lai ni bo political dialogue sidi yes democracy bo leba amani political dialogue lakhun thui adubu lakatu mai machat amdi lai ni bo jago political solution nam lakatu mai machat amdi lai ni ba machat si kai no ta gadi madugi poto war is war sidi oda war ni sidi mo misam hala mi sidi war ta da ni permani madu sai oda ni habi gi bida masida sai gi handok pora tu sian macam lui hari je sai Erang ni ekoi meti na handok ka question namne ko ni lan pai mo na te ko oda prem solution nam thau tari ba first Manipur ki lan ji lotion jai ta daga di sin ai opinion ni popi thari ba kangbu illegal immigrant yam noi pai ka si lan ka pi kangbu masi kana na define to piyo mo sing je lepa patanda meti gi sai khun ngak sai sin ai chinau sing di local MLA amana kolibe area sing da local MLA duna icha inau kana khulai pai lai gi sinim sakhang bu atane ko mogi tongan ba lambi ma sembi ba mogi tongan ba ngasagi gyan tahan ba ba di mo thole por amane ja prem sai da te pusin ba mutang lai ja prem ko si khudam mon America da lai ba ko gi Indian citizen myam sing si
American citizen all sorry America citizen all le haina moina card pair ngasi lei mo jako adu they are not indigenous of the American mo jiko mo Indian citizen India gi no gi miwe mani di haigani but tabu America gi citizen all ga lei haira ga su moi ta singna original America dinati dana jo pramani ko same thing adana cookie gi lakri bai koi Manipur lakri ko sakiju ta singna ta ga di lemin rak pa kangbu khara haise siju ta singna ta ga di not मुझे indigenous people ने हाल में नमनते हो जाको मगर लागा ना मुझे खुंदा रहता है ना इंडिया की लाइफ कार्ड पाई देना आधार पाई देना चाहिए कार्ड फंग देना मुझे पार्ट ऑफ रिफ्यूजी ने लामा तुम दमगी होगा संजय हम पीर का लेमिना की वो फ्रूट मने अगर अदुग मो फ्रूट तो तक क्राइम में आम जे अखोन मधु रिकॉग्नाइज तो चुमरो लाम रहा है साइ तो ने नम सक अदो देना मना मुके दर अदुग मो मिसिंग दु खंग ले रबदु बाउदा मोना मुक मितो मियान सा में आम बुसलकान दमगी रिफ्यूजी में आम बुसलकान दा कंबू मना जी हाइरी मिजोराम गुंगुन करी हाइरी अखोई फोर्ट फाटर की पैसा सिना होतनी लेमिना के तो नि हाइरी मना उजाको अखोई की सिदगी हौरो चतखिबा बांग्लादेश ता लेरिबा असम दा लेरिबा मिते म्याम लेरि प्रमाणी मोइना आदा खुंदारगा लेजरगसु मोइना खुंदारगा बांग्लादेश लेजरगसु खुंदारगा असम दा लेजरगसु मोइ एक्चुअली न मोइ असम की इंडिजिनस पीपल नि मोइ हाइदि दनो जाको हाइब्रा दिउजा सिटिजन ओर लेजरबै वानी मोइ आदम की इंडिजिनस पीपल नि मोइ क्लेम तक दे अदमाइना सेम थिंग मोइ की लेरिबा फिल्म जमाइ कोइना यामना गवर्नमेंट की लेरिबा लेंगा की लेरिबा फिल्म जिना लेरिबा इंटेलेक्ट म्याम जिना मसी क्लियर तुम चंगी हो जाप्रेम अखोई लेरिबा लाकतो मिरोन जिना कुकी है प्रूफ से तसिंगना याम हिस्ट्री ने बाउंड तौर लेबा इंडिजिनस पीपल इन लांगिनबा नतगना पोसा मदा नुसीबा साबा खोइना पोट अमोद सुम पिक्चर थंबजिना गसी ममम चाखलपने अदो खोइ हाइजनिंगिदी एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्ट उदा हाइजे छोइरगसु उदा मदुई करेक्शन तौना मत बिबियु तबुतबु इंटेलेक्ट लेबिरी बट स्कॉलर में लेबिरी बा इंटेलेक्ट में लेबिरी में जिना मसी खुद थिला हाइम चंगी हो जाको लेमिन मोइसे खोइ लेमिन बक सुकाइदे बु तातो छम नते बजाको लेमिन नखरबा खुंदामिन नखरबा सामिन नरो कंबु सुंजे लेमिन दो एक्सरसाइज के काय लेते बट मोय मग नंगा साइके लेबाक थुगाय नमसिल कांदा मोय मग नै खोइ इंडिजिनस नि हायर कांदा आदा ब्रह्मादा लेहोबा थाइलैंड लेहोबा नतरना अतोबा बांग्लादेश ते लेहोबा मगी रिफ्यूजी में मगी इलिगेन इमिग्रेंट पसिल कांदा अखोइ इचानी इशू नि मोजु खोइ मरी मतानी हायना अतोबा फॉरेन कंट्री लेमी आदा पुला कांदा पुला लेमिन गो ने हाइतारगा दिदि सिस्टम यादा पोदि उजा खोइ यादे हदु हाइम नम चंगे ओके साइ एरिया सेंटर नसु उजा प्रेम याम क्लियर पिक्चर में थंगरेबा हद थुइ मणिपुर की इरांग सी एक्सटर्नल एग्रेशन जावरे फॉरेन एग्रेशन जावरे है मुना क्लियर थमाबनी होम मिनिस्टर ना अदुना हथमपोनी होम मिनिस्टर ना मदुना मरम रोकांदा बॉर्डर फेंसिंग खाबनी मदुना मरम रोकांदा एफएमआर कथपन निमसान हायरबनी अदु ताकि गो हेड तौरोदना तौरो हजिक लेरिबा क्राइम क्रिएटर्स नि कनानो हाबजे मसे हान तो होनबियो लोशन बियो मदु लोशलकांदा पोलिटिकल डायलॉग लक्षगनी बजाय प्रमाण मदुगी पोतुम हान लोशनदना साइ एरिया हजिक सुमंगाई हजिक माइ पोलिटिकल लीडर कना नगना खोगी द्रिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कना नतगना कना गुंबा अखोगी हाइने सिंगे लेब कंबु सुनिना मोई कना मोई रिप्रेजेंट कना खोई वरि सादुना क्वेश्चन मा लाइने तादि पोलिटिकल डायलॉग तनो होनक मतमदा मदुगी कर्म ग्राउंड तक है बसदी माइ ग्राउंड रियलिटी मा पिक्चर आने जाको मदुगी ग्राउंड रियलिटी हन पिक्चर आइसन उतना खंगंदना होन करी ग्राउंड कमाइना म तौदिना क्वेश्चन मा देन मना तौरे खलकांदा मोई से हाउ फार no more amon moi khulai moi ka phala roi lebak thukai no silar roi ha bes kana insurance bi ngam duri ge si question ma lei di bo jago yam sume